पीर पंडित बादशाह हर दू जहां मुश्किल आसान. Rishi Pir was one of the greatest saints born on the holy land of Kashmir in 17th century AD. To help mankind fight the horrors, toughest time during the tyrannical rule of dark-minded rulers, he appeared as a hope, a real God incarnate. He helped people without any caste, creed or religious differences. That's why he was known as Pir Pandit Badshah. He was a staunch devotee of goddess Sharika and disciple of one of the greatest mystic saints, His Divinity Swami Krishna Jukar. Here we bring to you a collection of enchanting leelas authored by Rishi Pir's devotees, titled Rishi Pir Vandana, created by Pandit Roshan Lal Pir. Hemavan vun ye Rishi Pir sanyon zanmasthav. Havai kasne zagiyani gut ye Rishi Pir sanyon O Pir Pandit Badshah. शक्ति सहल्त मुश्किल आज प्रभातन कुर्मय प्रणाम. Rishi Pir सबो दर्शन हाव. आज प्रभातन कुर्मय प्रणाम. Rishi Pir सबो दर्शन हाव. आज प्रभातन कुर्मय प्रणाम. Rishi Pir सबो दर्शन हाव. Rishi Pir sabho cham cham
मुझ माया जालन तल छन गट मंच ये जल जल गने मुझ छम मनस चन कल दितम जाय पन्नन पादन तल रट मुझ माया जालन तल छन गट मंच ये जल जल छन गट मंच ये जल जल यिरवन गाम छैसना ऋष पीर सबो से बठित्रा यिरवन गाम छैसना ऋष पीर सबो से बठित्रा यिरवन गाम छैसना ऋष पीर सबो से बठित्रा बट यार पेठ कन चोनासन बट यार पेठ कन चोनासन बखतन पननन कष्ट कासन बट यार पेठ